Jemaah sekalian, ridha Allah ada pada ridha orang tua. Itu matoi pak makar rajin, terutama emak. Tita gare makun repa rajin itu kasih. Waktu nama tampu, rajin kasih. Apalagi aku maraja-raja ni tampu na weh desa kadang model aga namanya mana sat dipak. Rajin paga. Sini nare sini nalu waktu tak nangidengang. 9 bulan 10 hari maragang nyawa. 9 bulan 10 hari tak nyanyak tidurnya. Desa kadang model aga namanya mana sat di waktu nama tampu. Melo ilingki ko matin re mata nak bandrengi. Melo ilenga mata nak yasi. Melo imopang aja mena tapawi. Rajin na kasi bene waktu tak matampu. Bahkan makani panrite pak. Namo iringi amma namo iringi bapak macan ne kabay kasi sabu. Dito panayu lempalo papi di chen na tomatoi latu kama lino. Na si tati darana waktu tak na jajiang. Si tati turbusa na waktu tak na keresong. Roja siwanin na mata. Roja siwanin na bapak tak. Si tati wa susun na mata waktu tak mabicu na pasusu. Dia na yu lempalo latu kama lino. Sampai yang masih hidup orang tuanya urus dia baik-baik. Yang sudah meninggal doakan dan impakkan atas namanya. Bu, angkat baca-baca supaya dia nak ke mata-mata lakai. Buah. Ia ko angka baini baca ye. Ko nak kiburang minuman lakenna. Ia itu lakai dia nak ke mata-mata. Dia gaga makun relan na puji selain ini. Agai baca bu, tengkalingan ni madece bacana. Agai baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulillahil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi minat tuqa wal wafa. Salatan wa salaman kamilan ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pemerintah desa yang hadir, Bapak dari TNI, pengurus masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidik, tokoh pejabat, Pak Imam beserta seluruh jajarannya, Pak Haji yang sudah beberapa lama yang menghubungi kami untuk membawakan hikmah maulid di sini. Ibu-ibu semua yang hebat luar biasa, baik majelis taklim atau yang tidak tergolong masuk pengurus majelis taklim. Di mana kehadiran nasabah marjid tu jaji si dia acara ko diga makun rai. Ko kampung Pak di Sidrap. Ko melo kimi bu acara mamoli mamiraja ataupun acara-acara yang lain. Itane jolo makun rai maka panas sampak kimi bu acara. Panas sampak kimi apa sedia. Iku makadani makun reso seko insyaallah jaji ni itu. Dan terbukti alhamdulillah hari ini berjalan acara dengan baik. Itu berkat ibu-ibu semua yang luar biasa. Ini mana kehadiran pada kemarin upakalabi yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, yang mudah-mudahan kesemuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jemaah sekalian, purai nabita watunat tudak botti sibawa Siti Khadijah miti oi matanna nabita pakolingi watunna nabita tudak boting sibawa Khadijah benena nabita sempat miti oi matanna nabita. Kenapa jemaah sekalian herangi Siti Khadijah? Maka dia nulis kapang mananangi Nabi Muhammad botti sibawa ya mana keteri nulis apa mananangi pubaini janda. Jadi iro janda aja moga aga masara nyawa na sebab bini na tu Nabi ta janda mato. Ya, apa ko salah si dia tu ciri janda warna ungu. Nasa tawe komiroe tapi detonanya manang. Jadi ko angka janda aja mata masara nyawa apa bainina Nabi ta janda. Siti Khadijah sampai miti matan Nabi ta maka di bainina nulir kapan manannang Nabi Muhammad pu baini janda. Ternyata di magi pala namiti matan Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Pak Bu ningarang itu matonna. Ningarang itu matonna. Nah sebab Nabi tak mabicu mopi
Mabicowa Nabi Muhammad sallallahu na mati to matonna. Menjadi pertanyaan Pak tabe Pak Desa. Tumo piro di bapak atas ibu mata. Masih hidup di? Oh, ada yang sudah meninggal. Bapak atas sudah meninggal. Oh iya. Pak Babisa masih hidup, bapak dan mama tak masih hidup. Menjadi pertanyaan kepada orang-orang yang sudah jadi pejabat ataupun sudah punya pekerja yang layak. Tapi Pak Desa, biasa nih garo lo cilingi siarai ki buruk na bapak tak pakai pakaian dinas. Biasa nih. Dia pakai apa di? Jemaah sekalian, upasengi sewaktu-waktu datanglah ke kuburan orang tua tak yang sudah meninggal, sudah punya pekerjaan. Angkana jemaah-jemaah tak makasih makanya bahkan kita sudah dikasih pakaian dinas. Sewaktu-waktu upasengi lauki cele-celeng ki kuburan atau tak pakaian dinas. Mama, bapak angkana he. Barakat data mak, barakat data pa alhamdulillah mencari pejabat nak. Barakat data mak, data bapak alhamdulillah madecen nak. Kenapa jemaah sekalian? Ridha Allah ada pada ridha orang tua, marahnya Allah ada pada marahnya orang tua. Makanya yang masih hidup orang tuanya urus dia baik-baik. Tapi kau mati nih, doakan dan impakkan atas namanya. Sini nata matapan Allah Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan peringatan Maulid. Luar biasa ketua panitia, berkat kerjasama kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, jemaah, alhamdulillah terlaksana dengan baik kegiatan kita. Alhamdulillah barakah Allah Ta'ala dan disertai usaha kita juga. Salat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi ang kecurang rigangkanna lalang atau tongata rilino cinampa ya kecuri Nabi tak insyaallah. Matu kusuri munrina po Allah Ta'ala wa dini lolongang surga pamasina po Allah Ta'ala Nabi ta gatangi Nabi ta mantraki Nabi ta sibawangi tamar surga pamasina po Allah Ta'ala baraka mega salawa ki ko Nabi ta yak kacuri ampi kedo madicina yak kacuri pure na conton Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah matu ang kamana ni nagatta tamar surga pamasina po Allah Ta'ala. Jemaah sekalian, ampi-ampi kedo na tu Nabi ta mi rampe. Saya mengajar sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah YMP Rapang. Salah satu sekolah guru tak kali sidinreng. Wapak gurangi 101 ahlak Nabi. 100 si di ampe kedona Nabi tak. Tapi koyer melebas pak 100 si di kira-kira malampe-lampe. Sisa lo bahas sidi. Salah siddi sifatna Nabi tabu, salah siddi sifatna Nabi tayacuri. Iaitu Nabi ta ko angka agaganna de na melo matin romatanna kecuali capu iro agagaya bering. Upakolingi. Nabi ta ko angka agaganna wat dia bereng de na me matin romatanna kecuali capu iro agagaya bereng tidak melebihi 3 hari. Biasa anggota pole maulu, biasa ibu-ibu pole maulu, mega soko na poleng. Awi nala birangi rakoi soko na ni mak birangi. Wadi matu na sale rakoi ni pipan, lakadi. Wadi matu na sale patama kulkas sangadi pusile palai la seke. Alengi bali boleh kutuhe. Aling keluarga aling sumpul oleh iko ang kami kita pulang aberengi nabita de na melo matinro matanna ko ang kaagagan na wat dia bereng kecuali capu dalam jangka waktu 3 hari. Iya na biasa kejadian pak boleh ka macarama ko ajo macarama ni maulid masih di bulan 8 ulang arwamo piro jadi talung bulan apa macam ni lama maulid di banyak kabupaten bahkan sampai di Sulawesi Barat. Si tengah nama ni si diulat tu boleh korapeng setengah nasi di pak namanya gimana agak naling nggak tahu lo bilang yang lisi pak melo 50 lisu lengi taloi dan yang lain-lain melo ka malengi boleh bola ku matinro ni pak setengah nasi di
Melo ka patami kulkas se mi sama kado. Di tonalo kulkas se pak makai ka. Melo ka baje piwak berengi. Mi tahu ka kemawari. Lo ka macam ni alhamdulillah angka mau pala runtuk tahu. Si pulung-pulung wali ni sesa pak, tapi dia pernah capu. Sehingga erwan ni dia ni melo makanjak tinro nama takku. Magai upi kiri ero agak gawe masolang amai. Dia ni memang tinro nama takku. Jadi maka dah kalau ka mamauli pak, macam mamauli nawani tangga bani pela ulisu. Opodangi kalau jamaah daku aja nak kasi mengala ada malengak. Di misal matu memang tinro nama takku pikiri kiwi, ko mengala ada malengak. Terutama kalau ka macam mamauli wani tangga bani ulisu. Tapi esok insyaallah dia tu pan matinro boleh bola aku matu ulisu. Jadi namo si tangga to wala to. Apa gor aja boleh ibu ustaz kan Rosi. Ada aku penrang. Dan ustaz soko tallo adaku eledon ni nang kanaling itaw dolangan nge makawaru apa awan kalinga sa ditawe ko taw bersama nang jemaah sekalian. Sini na tamatapa ng Allah Taala. Jadi sipa na nabi tabu de na melo matin rumatan na. Jadi angke sipa abas sangangin apunay. Dia ko angka tahu pak mate na mabasa. Pasti na senga tahu awe mate to basa. Tahu baga tu kanjana. Maka tu basa mamauli ki boy magala patulu mak beri aga-aga. Pag-aga tu nak beri mamauli ki. Tahu kanja itu. Mittani mate na turi rampe di Cina. Tapi kau angka tahu mate kikirigal apa ku jambata galampo cakko tembok rakko. Dia na senga kita we pak. Bahkan Mario mi tahu kada mate lah kat di. Ia na tu toliwa sikit na biasa tu. Namo soko na dito na may palitekan. Padahal namo tahu sikit pak. Dito na po tahu sikit. Onro kalalanan tahu sikit pak. Namo tahu kat di dito na po tahu kat di. Tu kana sa sikit ni anu padahal ini rumah sikit tu. Jadi ancaji kita basa. Sifat tapunai pertama ancaji kita basa. Pada Nabi Muhammad SAW tanya bawas pada padana sallan naling agaganna. Bahkan beli bolana tanya sallan naling roti si basusu. Bahkan angka kapere o kusudut kota Madinah nabawan Nabi ta Andreas Soso padahal manas sama kada kapere tanya sallang on robasana Nabi ta. Yang kedua maka dai guru ta Syekh Nawawi Al-Bantani pak ibu ya ko ibace barasanji ibace korange ibace maulie nerko mauli ki palenna ki werinung na payir matu erinunge ya ko lisuki ko angka anak ta makunru madari to angka anak apa madarin to kanan pas sekolah capuni spidole silosi ipake maroki majalaska de panamelu mapahang angka mitona nama ko tu pak capuni spidole silosi de pakan apa ko angka nana makunru angka nana palasang cede-cede malasa pura si buru kang ulu nampak di si ajena pura simpa di ajena na buat si motor pura si na buat si sepeda pura si rumah samasi ko angka nana palasang cede-cede malasa anak-anak maka kunru capuni spidole si tangalosi ipake majalaska de panami mapahang iya na roe eta pinungan ko lisui iya na roe eta pinungan ko lisu ki matu insyaallah mak barakah itu anak tak mancaji anak soleh dan soleha mancaji anak maturu mancaji anak-anak di na palasang iya rolak bikanjana na reko idi bawa boleh bola tak langsung lak bikanja apa iya ku idi bawa boleh bola tak tapi dia nak pergi akak wai nama sige pa idi matu wasum basesa to dia nak pergi akak hilas semua ka apa di tang sige tak bawa matu lisu iya ko irma barakah tapi nung anak tak insyaallah mancaji anak tak anak maturu insyaallah anak tak mancaji soleh insyaallah matu macam tu mengaji pada dendri pengaji teh sungguh bahagialah orang tua yang punya anak pintar mengaji baca Al-Quran ia pekode ni seng anak tak mati lawa na sebab were to je tu were tidak semua orang bisa suaranya seperti itu. Ia pekode ini setengah anak tak mati lawa minimal dia macam mengaji. Pada dendri anak tak macam mengaji. Anak-anak tak semua macam mengaji. Nah sebab nigi macam anak mengaji. Okomatus kurimunrin pengala ta'ala syafi'an li ashabiha
angkero baca Quranna mantra imatu tamar surga pamasina ponga taala bakat tomatonna dipakaikan mahkota napa ipatama surga pamasina ponga taala. Bagi siapa? Orang tua yang punya anak rajin baca Al-Quran, bahkan bisa menghafal Al-Quran, anak namatu ipakiangi mahkota pada raja napa ipatama surga pamasina ponga taala. Maka beruntunglah orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah agama. Napa guri anak-anak masih sekolah agama, masih sekolah pesantren, napa guri anak-anak mengaji bahkan mak kepala korang na sebab matu ipakiangi matu mahkota ukusur rimonrina pangatala di surga kenikmatan Allah. Nomor 2 jemaah sekalian, iaitu Nabi Muhammad SAW Pak malak de itu napakalak bi makun raya ampai ibu lalanna kita barasanji aga narampe iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alena matot jai jai sandalana alena matot tepat-tepangi wajajunna apa kau lingi iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alena matot jai jai wajajunna alena matot jai jai sandalana alena matot tepat-tepangi wajajunna. Dalam artian apa? Nabi tak malak daina pakalak bimakun raya Pak. Rasulullah Pak akan lirang benina ya Humairah wahai istriku yang cantik kemirah-mirahan pipinya ondro napakalak bina Nabi tak benina apa dia panggilkan Pak wahai istriku yang cantik kemirah-mirahan pipinya enggak tahu je madari lah kayu mah bolong-bolong benina ya konoli benina akan asang bolong kendroko janganlah Pak panggillah dengan panggilan sayang seperti Rasulullah memanggil istrinya ya Humairah wahai istriku yang cantik kemirah-mirahan pipinya. Maka Pak muliakanlah istri kita seperti Rasulullah memuliakan istrinya. Apa Pak ya komele pagaji benewe Pak komeki pagaji beneta ibu rumah tangga ban najama Pak benewe 10 tupi 7 juta keminacet de gajinya siulang ye de penebila nareko mapagurui de penebila nareko pagawai dia pernah bilang dari kumah balui, dia pernah bilang ke ongkau usahana, ibu rumah tangga ibu rumah tangga bawa jama-jaman na bene tak Pak, de komelo ilai gaji 10 juta kami nacet de gaji ni siulang. Kalau dia tak apa taruh ni lo bilang, sidi, bene tak manasu, siaga gaji na panasi sulap Pak. Saya punya toko sembako Pak di Rapang, toko cahaya laris asana. Angka beli bola aku. Pak bulu baso utanero utanai Pak jamana kada gajinna 4 juta siulang kada 5 juta siulang itu pun si polosomi mak jama si polosomi mak jama baso sidodadi asana Pak lo amma kirapang manri baso korota pada mo kaya pa wajarangi baso palima kanja to korapang baso sidodadi asana apa juta gajinna siulang Pak kada 5 juta na si polosomi na baineta na nasongi 24 jam aja na 4 juta gaji tabuah aja na 5 juta anggaplah 2 juta benita mana songi. Yang kedua benita mas sesak sia gaji na pas selesai siulang anggaplah 2 juta sia gaji juta Bu apa ni juta benita to mas seri ase bola yawatane mak jope-jope mapan rimanu mapan riti maluluak de mapel sia gero anggaplah 2 juta sia gaji juta Bu Annan juta. Baini tato matarana. Siaga gaji na patarana isulap Pak. Iya ko sidi mali juta si tangga deno to melo. Madari nagala cesu bunanai. 2 juta na tu melo. Siaga ni juta Bu. Arwani juta. Arwani juta. Baini tato tasibawa wani-wani. Tasia si wani Pak. Dia habis sangi padena kau ngali 5 kilong. Angka kama biasa manggil 5 kilo tobak lalu ki. Ikali 30 ni. Makanya jemaah sekalian, gaji istri tu bak komele pakai 10 juta ke minace de siulang. Maka siapa yang memuliakan istrinya, Allah muliakan hidupnya. Siapa yang hinakan istrinya, Allah juga akan menghinakan hidupnya. Maka muliakan istri kita Pak, seperti Rasulullah memuliakan istrinya. Tapi nigi baine maraja sadda konewai adalah kenna iya na tu baini madoraka
denule lolongan di surga kecuali suaminya ridho, kecuali matarutari laketa di tuan merigaga. Nigi to bayine macicopan na lakenna iya na tu bayine madora ka denule lolongan di surga. Pangkato itu bayine pak sabara kiri si jolo buah angkato tu bayine pak maka cicopang oleh ki majama makna pampenga handuk aga naso madari bayi cicopang sesa majen yang kia musuro tengah buri paku yasi bola mena man nasu mena masassa mena masarri mena matarana di metoji tolo poji ko sebenarnya bapak na to matok ko miatu poji ko menangkan ang bubene capapa maci coba nagangkanna angkato arawani maringan 5 nalappa mani abinina aja lalu pak nigi lakai nigi bayini nasa guru nigi arawne nigi lakai nasa pandritata nasa guruta biasa leppa ibenina angkat na arone palapa masuli itik layananya tanya tiap pawi pa nigi lakai nigi arone biasa leppa ibenina angkat na arone palapa masuli itik layananya pali siratu sabutallu saking Rasulullah pak memuliakan istri maka pak muliakanlah istri tak seperti Rasulullah memuliakan istrinya. Tapi kau angka bayi ni marajasa dan lakenna angka bayi ni macicopan lakenna bayi ni madoraka yaitu denule lolongan surga kecuali suaminya ridho. Bu deto nang kata gara-gara laketa jangan mengaku cinta Nabi kalau angka mau pa bayi ni madarimo pa negara lakenna. Jangan mengaku cinta Nabi ko angka mau pa bayi ni macicopan lakenna. Sini na tamatapan po ang Allah Ta'ala. Selanjutnya lete kajolo magi nang kabura ko tumam maulu magi nang kasokko ko tumam maulu magi nang katallo ko tumam maulu aga batuan nang kabura idi ang kehadare anca jiki pada burae anca jiki pada lokae iya tu lokae bu iya ku itabang ina de panang kena buah pasti menre iya na itabba de panang kena buah menre si lai timbut tanah itabba lai timbut tanah de panang kena buah menre si di namelo mati lokae kode panang kena buah di nami mati lokae kode panang kena buah betul na ada aja lalu gaga mati kode panang kena kiguna kepada narupatau pada lokae di nami mati nari kode pagaga kiguna kepada narupatau jadi upasangi pak bu aja lalu gaga mati nari kode pagaga kiguna kepada narupatau ampai makadapan ritata anca jiki pada pak jewe maga sifat na pak jewe masempo na maroa tapi mega ake gunana iya bu kumana suki namo maga kasin na nasuna sutta namo maga kanjak na nasuna sutta bu tapi kode gaga pak jena makanja ga pak diga aga pali makade lakaita kaju pasukan lakai me namo maga kanjak na nasuna sutta kode gaga pak jena de gaga lundra betul na ada anca jiki pada sifat nampak jewe masempo nama roa tapi mega ake gunana meliki ko pasai 10-5 sabu sigompo tapi mega ake gunana ang kami matoto umako tu pak isapa ko digagai mana dega pak desa mana dega pak kepala lingkungan mana dega pak TNI mana dega pak imam mana dega ibu haji mana dega pengaji mana dega penitiawe isapa ko digagai ang kami toto mako tu pak isapa ko digagai magai ya perluangi tapi sibalikan na ang katoto tahu masih langi kongkai hi ang katoto masih langi kongkai ang kasiatu ya anu are sigatu mena pona tu tersinggung ampai nigi kita padiri atin na padanna rubatau nigi tahu jari nyawana padanna rubatau itu lebih besar dosanya daripada meruntuhkan Ka'bah 1000 kali nigi tahu jari padanna rubatau diri nyawana pada naruba tahu maka itu dosanya lebih besar daripada meruntuhkan Ka'bah 1000 kali. Sini na tamatapan na pong katala. Tapi bu, ko ang kato jari nyawata, ang kato cerita rimondriki, ancaji ki pada ulama Ja'far Shadiq. Ya bu, ang kapanrita yasang Ja'far Shadiq. Ya ko ang kato cerita kalelangi cerita rimondri na sapai rotawe. Ni kato puro cerita kalelanga usapai. Usapai rotawe magi na sapai ibu meloi ucapkan terima kasih terima kasih mana kapura kamu cerita terima kasih magai pura mana ni tuala apalamu pura mana ni tualek dosaku terima kasih muja kamu cerita kalelanga
Mat terima kasih kak, magi wa terima kasih. Pura mana ni tu mala jaku, pura mana ni wala di cimu. Bahkan memalingi hadiah. Angka hadiah male, magai nalingi hadiah. Na sebab Mario i pura mana ni nala dosana. Iro de cenna tahu cerita ki pura mana ni ala. Bu, tu lemo sa di makoro. Ko angka to cerita rimon riki, loki milau terima kasih. Tu lemo sa ding. Iya ko makaceo ki ko nabita, iya ko angka to cerita rimon riki, bawangi sokko. Kada ini biasa pura kak cerita dari mondri angka soko tala si batal lo terima kasih lah dak pura kata cerita alhamdulillah purmanin tu ala palatta alhamdulillah dosa aku purmanan ni tala jadi lisu ki matu dia nak dosa ta cedemo bahkan nalingi hadiah angka hadiah pantenge angka tu soko nalalana angka tu bepa angka tu minuman angka tu buah-buahan bu telemo sa di makaro insyaallah tulle di jadi lisu ki paling maulu ancaji ki mudah memaafkan seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini na to matapan ng Allah Taala. Yang kedua, tallo. Magi nang katallo, yaitu tallo pak degaga makanja libunna. Tallo pak degaga pada goloe. Degaga pada bimpongi makanja libunna. Biasanya gimpe-gimpe dan lain-lain. Aga kalibarakan, aga aguruang ancaji ki beton ada ini rupa tawe de tu gato suku namo ka maga kanjana sidi rupa tau pak pasti ka kekuranganna namo maga kasinna padarna rupa tau pasti ka kekuranganna tapi namo to maga kalelana sidi rupa tau pasti ka dicinna pak namo maga cantik na beneta pasti ka kekuranganna pak angka bene macantik di sini sama nasunasue apalagi ko bene baru mapalawe banisang angka bene macanti pak macam mana sunasu di sini sama pesa-pesai padi angka bene macanti macam mana sunasu macam tu ma pesa-pesa awe panana kesiha de gaga suku pak de gaga bene suku maka to lakai de gaga lakai suku angka tu lakai bu makan cung angka tu lakai makan cung elengi tempe milau tahu elengi tahu milau bale elengi bale milau nu supalakko elenu supalakko milau urang natasi di mijuta nastor tasiulang iya ko angka lakai makoro incunna natasi di mijuta nastor siulang iya lakai mapakewe kanjane ya liring ko saloe na pataloyase tajangi angka mimato lakai mako tu bu lakai kaddi bale soli dui paddi onro to di silat da bene pa matawa pa ko basay magay loy kasi matawa aga lakke ne cek di balanca na langi lakke kaddi bali soli di paddi makunre na kasi silat da lo pasay matawa pa magay meta sini ni atau matapan po ang Allah Taala pada talo de gaga to suku tapi ko angka to punna de ceng asira pulo na asira sip di kekurangan na aja na to bicara rusi dia cuma menjadi masalah di kalangan kita madari asira pulon asira kanjak na tawe si di Cina awe itu harus si dia pak terlo nagore padahal si tongan na ini miro asira pulon asira di Cina melo yak kacuri agapi soko kamu soko ibu peni leibam pa peni mapija peni leibam pa peni mapija peni leibam pa saji peni mapija makanja asidiangan na makanja asidiangan na sokoe angka mo soko de na melo makanja pijak na aga soko kaddo tidak kong ka soko makaddo pak itu namanya tak berat tu jadi ko angka to de masjid di ko de cenge angka na podangi pak desata angka na podangi pak babinsa angka na podangi ketua panitia angka na podangi to ma perintata na de ta pigoi de cina podangi de to masjid di pigoi ko angka to makoro tau kaddo tu je tu tau kaddo tu pada lona suku kaddo sini na to matapan ng Allah Taala jemaah sekalian kode tu le malaman ngero nangero namo i mi bawat tabal lisu si debu sipa na nabi teh kode tu le malaman mulai dari awal sampai akhir kegan nero sipa na nabi tabu jangan menyusahkan orang aja tersusah pada terupa tahu rakyat jangan menyusahkan pemerintah pemerintah jangan menyusahkan rakyat imam jangan menyusahkan jemaah jemaah jangan menyusahkan imam orang tua jangan menyusahkan anak anak jangan menyusahkan orang tua istri jangan menyusahkan suami suami jangan menyusahkan istri iya ini rakyat iya ini masyarakat kau nadapi ni waktu temak kemaja apa aja tahu aja ni masih
Awe malau lisu kasi pegawai kantor desa ke 10 asirama lau lisu na 30 mili masa bumi lewaja megangi pangalibin singin ya. Itu namanya menyusahkan Pak. Tepan rasa-rasa tahu ibu. Tapi si balikan na ini Pak desa ya kuna dapin waktu nama kemaja pajak warga ta na dia pakasiga di nak kemajarang ini na jo wajarang Pak desa. Apa mega modita. Pura bimatu materima gaji, pura bimatu mapas sangking, pura bimatu na terima gaji na usahana, napakina waja. Tapi macarama ka ko ajo bu, o ka wajo macarama, maka dai ibu sekcam ustaz. Biasa lo paki ya tu, wajaring warga ku sesa, awe pa ustaz, na lupa menyampa aja ka. Man rasa-rasa kana sa pa ustaz. Nigi kita wang kainran na namate. Dia nami nabi tamasam pajangan ni bakat tak gatungnya malakna ia padani patarimai narikupuri na palipa inranna. Makanya hati-hati yang punya hutang Pak. Maka dia nami nabi tamasam pajangan ko ang katomati ng kinranna ampai tawe ko matay Pak ipanonno pole bolana ipaleceng katallu inranna tuhe yan ito akata na gurutta ampai ipaleceng katallu ko ang katomati ipanonno pole bolana agabat tuangan ipaleceng katallu iparingarangi keluargana inranna tuhe sakit penting na iwaja sang indran. Jemaah sekalian, yang kedua, imam jangan menyusahkan jemaah. Ang katoja imam malaporo. Ustaz, jemaah malaporo. Ustaz, cauka na salo masigi mabir jamaah, cauka. Ada kumaga tosi. Anu Ustaz, masa na sangimakku. Loka masa baja subuh. Mana ka Yasin na bagi dua? Awe Ustaz, matoa na. Yasin na bagi dua. Tendre na sabitiku Ustaz, tendre bituiku. Majanci ka makada dena ulok ko masigi pe masam pajang me kalete masigi dena ulok ko aga etana pu ima masam paja subuh we pas lete masigi lete to pu ima siruntu sih na panrasa aku na pu imam. Makanya imam kita insyaallah tahu menyederhanakan bacaan, apalagi mak berjamaah nabi tak. Kita dianjurkan untuk menyederhanakan bacaan. Ibaca roh umumnya dihafal orang supaya macu jamaah mondri dia menghayal. Dia menghayal ibaca roh dikir-kira napal atau angkat tu dari imam mak baca boy yermi kan napal anak namun anak macu ti mondri. Bahkan ibu-ibu ikut. Kenapa? Malomo napal atau nasabah surah-surah pendek atau yang sering dibaca, mudah dihafal orang. Jangan panjang-panjang. Masam baca jadi di pingatu di mani namo melo ki 10 lampa ta baca. Yang kedua sibalikan jemaah jangan menyusahkan imam. Katoje tu Pak jemaah ya kupurai mak takbir imam ngadi na pa masemeng Allahu akbar. Ang katoje jemaah di na pa masemeng awi mak baca Fatihah ni imam di na pa masemeng matandra tu kesemeng atungka. Matandra Pak on roto ni pu iman lupa bacana. Tapi kapan angka imam, kapan angka pak kapala, kapan angka pak bicara, ia namal kapan. Degaga pak bicara na lupa konsena, degaga iman na lupa hafalanna, degaga pak kapala na lupa hafalan pak kui namalkan. Kegero, jagaga makat de boleh sampai jam 5 tunna kecuali nabaca katallu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ia naro ya amalkan aja tamakat dia boleh sampai jam 5 tu tak kecuali tabaca katallu ia ko yer mak barakka de gaga ima tasakka bacana de gaga pak kapala na lupa hafalanna de gaga pak bicara na lupa konsei na kuy amalkan. Sini na teman-teman Allah taala. Orang tua jangan menyusahkan anak. Ibu aja tolli anak ta makalelyang. Madar yang ke bayi ni, madar yang ke lakai mulli anak-anak makalelyang. Anak setang. Anak asuh. Wih. Aja tolli anak ta makalelyang aja nasba doa iaitu rekadana tomatoe mamoso terutama makun rai jadi namo bu makalelyang anak tak kada toki anak maca anak kanja karena doanya orang tua itu mamoso bu terutama kita perempuan ampe komek jok kala anak talo masih sekolah purne talik di melo mengaji tabacangi doang aga na bacangi nabi ta Abdullah bin Abbas na maca Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil ko arone
Ya kumakun rai Allahumma faqihha fiddin wa allimha ta'wil. Ya norna bacangi nabi ta anakna sanna sapi sanna Abdullah bin Abbas na maca de gagan lupai irupure nang kalinga ko nabi ta. Taplan budi Allahumma faqihhu fiddin wa allimhu ta'wil. Ya kumakun rai Allahumma faqihha fiddin wa allimha ta'wil. Ya ko dita palai sapa ban tu ko HP tak TikTok Muhlis Syam 77 jangan lupa di follow. Jemaah sekalian, anak jangan menyusahkan orang tua. Mega toje itu anak waktu dia pernah pura boting maka anjak mau pakai tomatona pas pura boting lolonga bayi seke mamula ni angka ni tomatona pole aga nasa bayi ni kadina kasir tomatomu pole kampungmu bawa tak 20 liter eling di tak 2 juta lisu aja angka to runtuh laki ini ke napai arung otonan yang kaling matuan nat subuh mana kagai subuh mana sa kagai ke rumahmu boleh namun duriang na subuh to padahal yang kali imamona jemaah sekalian ridha Allah ada pada ridha orang tua itu matoi pak makar rajing terutama emak tita gare makul re pak rajing na tu kasi waktu na matampu rajing ba kasi apalagi aku maraja-raja ni tampu na we desa kadang model aga namanya mana sat dipak rajing paga sini na lu tu tak nangidengang 9 bulan 10 hari meregang nyawa 9 bulan 10 hari tak nyanyak tidurnya desa kadang model aga namanya mana sedi waktu nama tampu melo ilingki ko matin re mata nak bandrengi melo ilenga mata nak yasi melo imopang aja men tapawi rajin na kasi bene waktu tak tampu bahkan makani panrite pak namo iringi ammae namo iringi bapak macan ne kabai akasi sabu dito panayu lempala papi di cenna tomatoi letu kama lino nak sitati darana waktu tak na jajiang sitati turbusa na waktu tak na keresong roja siwanin na mata roja siwanin na bapak tak sitati wa susun na mata waktu tak mabicu na pasusu dena yu lempala letu kama lino ampai yang masih hidup orang tuanya urus dia baik-baik yang sudah meninggal doakan dan impakkan atas namanya. Bu angkat baca-baca supaya dia nak ke mata-mata lakai buah ia ko angka bayini baca ye ko nakki burang minuman lakenna iya tu lakke dia nak ke mata-mata di gaga makun relan na poji salenidi agai baca bu tengkalingin ni madece bacana agai baca ko yakki burang minuman lakke ye igarugari minumange mas sampajang ibu suju pacapurang aja lalu ga dia na sampajang koe na sebai ko mas sampajang mi tawe mana setama suruga apa nangang kiki kupong Allah Ta'ala maka ada atakku ye apa angka ki sujuk kupong Allah Ta'ala agai baca bu nere ko igaru-gari minumange tengkalingin maricing ya ko imak berakai de gaga lakai ka mata-mata de gaga lakai poji makun rileng namo mak benik kon rak jamanna namo lambur mak jama de gaga lakai tertarik ku makun rilange ku ita bacangi bu agai bacangi bismillahirrahmanirrahim tagar-gari napa ta baca wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala ain apa ni cica pipa kuling wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala ain Quran surat Taha ayat 30 asira pacapuranna Quran surat Taha ayat 30 asira tapi aja ta masila lakaye angka matolai baca pak idi komeki dia nakkan re baca-baca nabi neta kuna palenakan ibeneta minum apa tabaca ya kapitu dia nakkan re itu yang penting tabaca kapitu na patinung tapi dia apa gorang na sabade untuk nalingatan lo ibu ikol lisuka ini saja yang sempat saya sampaikan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.